अहमदंग सिंह मरुब पॉक्सिंग चुराचांदपुर की जेएससी के गवर्नमेंट के यानब पुरखरे था सिंह कुंगमा फावगी मनुंग दा लेखिद्रब सिंह अरोब मथो मंगम पांगथोकलगनी सिंगमी साकियाना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन का उन्हें तोंगान तोंगान सिंह डिस्ट्रिक्ट सिंह अवाट सिंह पुखटखरे अमदी संगाद्रिबा मफिथेल दाम की मफम खरद सिंह यूरे खुंजा सिंह करी थोकदगी हाइना मिपाइब पोकना होरे खुरमजरे एसटीवी की पौमेंग ताबिब सिंह ताराम नोक्सोबोलना पाउ सानोन पिजरे JCLPS na lamjing duna sangsin khiba miyam gi khongjang gi makha tarpa oina state assembly da yelomi kanana ba pass tawko bill ahung gi mayokta Sirasampur da miyam gi eho hawraktuna mioi mapal laikhidabaga mari leinana semkriba JSC ga ngasi Manipur gi chief minister ga unaduna wari sabada yanaba prokmangam khre tha sigi tang kunga manga phawgi manungda asiba haksangi aroiba mathau mangam pangthokpa amadi sarkari maikei dagi su yanaki ba wafam sing tabo oina pangthokpa haina lepna khre Namit chatuk taranipal subna tamlukiba siba haksang aroiba mathong mangam pangthoknaba yanikiba sima government na sige sauna mai pakpa ama oire JSC against anti-travel bill Surasampur ga unaduna aiba khwek pinarba matungda chief minister na paumi singda ngasi yanikiba wafam singadu mayek sengna thamki JSC Surasampur Simte Traffic Council Mizo People's Convention United Jawa Association Young Party Association Didimsin Union gi mui singa Minister of Home Affairs के Under Secretary A.N. Jha amasung Manipur Government के मिहुट ओइना Chief Secretary o Nabagisur yauna yana serol si Surasampur tongna khibani lekhidrab singi imungda lupa lakh manga ex grace amasung imungi mioi amamamda sunaba thabak piba atopa mioi nephu Nepal da lupa lising yangkai gi compensation disable oiraba mioi Nepal da lupa lakh ani gi compensation ga loina thabak piba Lamkada Memorial Park ama saba amasung Singata Memorial Hall ama saba Anova District ama Siam nabagi damak khanaba Surasampur gi thawdo du inquiry toba madi hairba wafam singasi tang kunga mga fawgi manungda thabuk oina pangthokpa JSC na suasi bahaksang gi aroiba mathomang pangthokpa haibisini Chief Minister na makhatana government na sina kanmam ongda honabadagi yanaba purkibani Narendra Modi na Manipur na laklambada ban blockade leitaba lamdam ohengani haikibadu thabuk oina pangthoknaba honari matam sangna ungkhatna dun leiruba isuasi loisinana ba honabada mateng panglakibasing thagatba phangloke leigitaba imung manung singi ana moina talaiba demand du dai khoi government na krai bok to boya da ba du mayam du loina tare ta thona khanar matung dai khoi ngasi ge agreement se sign tawna bani aduna leigitaba mioi singa dugi very toba khotpa tawhom kari kari mayam dugi matam khitang sangmuna morom kana tari kun manga pa gi manungda tawba aduga khoi government ge side ta gisu akoina pigidaba leigitaba singi da pigidaba compensation aduga akoina sok papan bada yauriba mayam singi tawgadaba government dagi tawgadaba thabuk sing adun su koi tari kun manga pa gi manungda fulfill tawba ina nakalani se yana bani anu sugumba am sathina sahi ani funding sitta laibam sabam khangana Manipur praja amadi bharat ki praja punam ka tension num leiramdo madugi damakta madubu yananaba honabada thaudang lokhiba punamak in general Manipur gi issues will settle down no honabada mateng pang bikriba media gi manung pang sing Imphal da leiriba tampak da leiriba civil society sing mera paibi ma ibel sing JSC against the anti-tribal bills Surasampur gi members sing Maroina Surasampur gi leiriba Surasampur is praja punamak igi sarkar sing ma ge degi tabul khamgo uchaba amadi kai khumna uchaba gi dongta ina press meet se kokjabani ngasi ihan hanboina singmi singa unaba numit haidana Chief Minister N Birena lauthokibagi matungina Indo Myanmar ngongkhai gi khun singi ningthok sing yauna tuan sing district singdagi lakpa singmi sa kyana Chief Minister N Birenga apanba athingba mat yaudana unakre loinana makoi gi lam singda miyamna mayok nariba awaba khudong sarba kyagi matangda Chief Minister da aiba serol oina amadi sinna wakatuna khangan kre tha khuding tang tarabo akhanaba singi miyam unanabagi numit oiragani haina Chief Minister N Birena lauthokibagi matungina ihan hanboina ngasi Manipur gi singi district punamaktage khungi ningthau sing civil society organization singi mihut sa kyana ayuk pung Nepal dagi hauna Chief Minister N Birena unaki unabadu nungtil pung ama henba phawa sataki
Chief Minister da lakliba miyam gi maikai digi tongan ba khudol post sing pibuga loinana makhoi gi apamba amadi awat pasing hakthengna paudongki Chief Minister N Birena wakat sing adu mari leinaba punamakta tanaraga kari tobu yabagi haibadu yengsilaba matungda thabo oina pangthokani loinana mahana miyam gi wakat serol sing aduda thabak lokat nananaba mari leinaba department singi head singda forward toki mahana thabak lokat naba khangan kiba serol sing aduda karigomba thabak lokalaktaba yaurabadi mahana action lokat kani haina su pawmi singda phangloke aina concern kano singda ire si kunjigi leader sina dagi sigi society sigi leader sina haibe matung na si tawbiyo si athu bada tawbiyo na ire ba posi horen moina singi leader singa chalur kanda officer singda unuruba matamda officer singda kari response piram modage du aingonda singnaba leibina mar kanda aina igi staff sing tor kanda sidaida aina idaga thado kibal mayam se loin photocopy mam lohole photocopy lohol kanda so that aina horen office phama kanda aina igibising du kanada igibunu kanada ibinu recall tor kanda sumaina singai ge man ngonde igibu du sel abra kari tawkre habigi monitoring system amaka ka aduga tawge na ma honoriye border area da leiba satang khulgi village chief amana phangdorpada manipur amadi myanmar gi tainamada leiriba border pillar sing senabagi thabak ase makoina tawduna lakle athuba matamda sarkar gi miyang sangbiu haina chief minister da khangalamle haike kilometer Tranipan samsamna kuntrain thui hai tare tenopal junction phawdi kuntrain thui sai koi adum nambo pu ba hai tare koine nongjupan thada dem hai koi chat kibani aduna koi extreme Burma border laibani na ngisai haibagumna pillar number 81 to 88 laibani na sikomba sarkar na masida mijeng tabire hairaga koi busu krikumba war pasi kitang yengsin biu haibasi masi ai media gi thongna masi haijaring mane Wege ekwena ngasi ma una matamna ekwena thamjiki ba puchi hujik leire ba ai that IRB post ngairong village ta leire ba sa Tainopal district kisi mana sigisi parliament outpost thambi na bagi damak tamana tayari to bisi da mana si masi yamna series oina lauraga masi to de yadi ha ba kamena si phongdu pi bisi tamak dai khoge Aimal tribe union Manipur go oina te yamna apin ma puya ngasi chief minister N Biren bu unaba lakiba singmi ayambana sarkarna local liba khongtang sibu thagat pa phongdoke loinana chief minister gi banglo gi compound sangba ngasi ge sena makui punsi an bani haina su phongdoke makhatana chief minister na singmi singi wakat singbu tabi bagi thong asi satharabadi tribal singna sarkar sibu mapung phana sagot kani haina ukrol dagi lakpa social worker simrai ngamna ISTV news ta phongdoke Today is something very unique that after getting the statehood in the year 1972, this is the first time we are step into this compound. Okay. And I hope if this is the way how CM is treating our people should definitely support him. And also this is heart-winning things. We really appreciate, we cherish, and also we really acknowledge the generosity of our honorable CM. Lupa crore kaya sangna thobal turel matak tu sariba mapitel dam gi mafum khrada ising yuba yaure phibam sida kari thokadage haina dam asige koibada kundariba praja sing mipai ba pokna hori JC for mapitel dam downstream affected people gi thomi singa dam yangsin basalubada mafum khrada ising yuba thengra khibani ising yuruba mafam sing kari su khandana thabak suba miyoi khrana nung hapsilaga mensin na ba khonara musu thengra khi khongsat aduga mari lenana JC gi chairman white thoibana phangdorpada Art dam oibana isung khara tagani haina official singna phongdorpa leikre adumoinamak asoba ifut kaya thoropagi masingdi hengalakle nongju tha yorolabadi dam sining khaigedra haina mi paiba poknare khunja sing mafam adudagi lanjengba yaba fawgi pibam leire haiki dam si karigumba khanghaudana hai ising pathorokwa ising yuba mayam si tumukong khunggang de yeidawrin auna masigi yammi paina bana Tumukongi prajasing tumnadre ahing tumnadre hujiki isingna tanjalakwa matamni nongju tha yauramina isingi bulumje nonggi sumuwang khalakani matamduda aikoi kari oigedage haugiba chahida koi 2015 gi June da akoi lanjen giba dumaina ngasiju lanjen giba taribra
अमरोमदा दाम साजनखिबा सिना दाम असगी मखा थंग सरुक लेरिबा मियामगी हक मत पिरे हैना लमदम अदुगी मियामना तुमुखोंग गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल दा वाकन मिफम सेतक्रे वाकन मिफम अदुदा सरुक याखिबी तुमुखोंग मैरा पाबी लुफ की सेक्रेटरी सादोपम सुमतिना फोंदरोपदा दाम असगी अहेन बा इसिंग सरुक सिंग थोबाल तुरेलदा चिथरलिबा से सिजनरुबदगी मकल मखा क्यागी उनसागी लाइना संदरोकले दाम असि साजनखिबना अकोय फिबमदा अहोंग क्या लाकपदगी हान अमुक्त उद्रिबा तिल मखल क्यासु थोरकले थांगनबई सिंग फंगदबदगी मनांग नपसिंग खुलदगी सही की टैक्स पीरगे सिंग सीजनरी हाइना फंगदरोकले लई हाबजे सेगी कनोजे मतंगदी कोई थमजगे मदुना कोई सिगुम मयाम अवाब मयाम जे मायोंगना खांग पसु सही लिसांग सिना खांगजराबनी सिगुम बजे लेबदगी अकोय जे हौजिसे अकोय की लेबम मम सिनबीरो अकोय की लेबम पीबीयु अकोय की हक मत पीगनु अकोय बु कनबीयु हाबजे आइना सिग वाफम जे मयाम जिग महु छिलगा थमजरी मैतई हाइबा फुरुबसी अखोई सागी सेनबी फिजेट सक्सा अमदी लाइनिंग लाइसोल अदुना मैतईनी हाइबसी मसक ताकदोरबनी हाइना स्टेट प्लानिंग बोर्ड की डेप्यूटी चेयरमैन ओरिबा लमसांग केंद्र एमएलए एस राजेना इपा इपुगी लाइफम सिंह खोंगुल लिबा खोंगसत लमथाबगी थोरमदा फोंदोखरे साउथ ईस्ट एशिया कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिकोन सिन पांगथोपा थोरमदु ऑर्गेनाइजेशन सगी सगोलबल मोरांग लेक मसिलदा लेबा ऑफिस तगी हौखे थोरमदुदा सिकोगे प्रेसिडेंट कोलोमसा सोबी खुमन एडवाइजर अखाम लांगोल अमदी चीफ एडवाइजर पाउनम लबंगो मंगांग सरवाखी सिकोगे प्रेसिडेंट कोलोमसा असोबिना हाइकिबदा मपालमदा सलगा पैसा तिंगदुना मिगी लाइफम सिंह खुरुमबगी महत्ता लमदमसिगी इपाइपु सिंगना थंबिरंबा लाइफम सिंह हिंगत हंदुना खुरुमनबा लाइफम सिंह खोंगुल लीदुना योखननब पांदमदा खोंगसत सेटपनि हाइकी एमएलए राजेना मखाताना हाइकिबदा मणिपुरदा मिटोप मियानसा क्या संगसिलपगी खुदोंतिबा मायोक नरिङैदा सिकोना सिगुम्बा खोंथांग अमा लोखलपासि थागतङाइनि हाइकी हौरकलिबा अखोइगी सक्तम अखोइगी लाइफम मयामसिंग असे अखोइ मैतैना थिदुओकांदा मखोइबु प्रिजर्व तौदना मखोइबु ngaक सेंदना अखोइगी सि थमौद्रगदी अखोइ बांग्लादेशता कनोदा त्रिपुरादा त्रिपुरी जाति मांगकपा सिगुमना अखोइ मणिपुरदसु तोंगान तोंगानबा अखोइ फॉरेनर मयाम हाइजलकपा सिगुम्बा मयामसिंग असिना अखोइगी सक्तम मांगकपा अखोइगी लेरकपा अखोइगी हौरफम ओइरिबा अखोइगी कल्चर लाइनिंग लाइसोन मांगजलकपगी तंजा अमा लाकपा कांदा ngasi sikona sigumna tawribase masi yamna tawham thoi सरकार पाइद्रिङैदा बीजेपी की एमएलए अनिना मसा फावबा फानदुना खोंजंग यावख्रगा सरकार पाइरब मतुंगदा पुलिस कांस्टेबल लौबगी फल लाउथोपगी मतंगदा तुमिना लेसिनबा पेंदे हैना 2013 गी डीबीसी मायोक नख्रबा कैंडिडेट सिंगी जेएसना पेंदबा फोंदोखरे थौसोम बिसेसोर कोबा कैंडिडेट अमना हाउजिक परका फल लाउथोकनी हाइना सेम सर्विसि सेंजा थुमजा सथरबा हाइबगी सिंगनबा लेरे के जेंटना चेयरमैन ओइबा रिक्रूटमेंट कमिटी दा योमफम ओरगा हाइदोकनी हारिबसि जेएसना याबंगमलोय हारिबा कमिटी एसिना सथखिबा रिक्रूटमेंट प्रोसेस अदुदी मतमदुदा जनरल स्ट्राइक कोखिबा अमदी एमएलए अनि यावना खोंजंग संगसिनबना ममांगी कैंडिडेट सिंग निथिना यावकिदबनी यावकिदबा अदुदा योमफम ओरगा फल हाइदोपा तारबदी मखल मखा क्यागे खोंजंग संगसिनगनी हाइखि आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंगसन्ना लेरिबा असेंबली सेगमेंट तरेतगी राज्य सभा की एमपी खनबियु हाइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट एमपी कैंडिडेट्स डिमांड कमिटी ने संगसिलबा खोंजंगी मखाताबा ओइना ngasi upung mangadagi thobal amadi kaksing district ki mafam punamakta general strike sathagibana maram oiduna mahusagi punsida sauna ka pikre general strike sagor bamioi singna lambire thoroktuna asad awok sing thimgi thabak sathaki bot thadabadi yarga मिरेफ ओइबदी यहंदब हाइबसे इंडियागे कॉन्स्टिट्यूशन पीबा हक अदु खोंगाउनबनी हाइके संगसिलब खोंजंग असिग मतंग दा डिमांड कमिटी के चेयरमैन यंगखोम थंबालना गवर्नमेंट डिमांड असि पीदब तारगदी पार्लियामेंट की मिखल बॉयकॉट तौगनी डिस्ट्रिक्ट अनि की कॉन्स्टिट्यूएंसी नेपाल की बोटल लाख अनि लिसिंग कुंथ्रामंगा साम मरपुनी थोय असिगी कॉन्स्टिट्यूएंसी पीबा हक खोंगाउनबनी हाइके इनर मणिपुर की कंसर्टी निपान पुथोरेगा मोइदा टेस्ट तौबिरे ऑप्शन बिरे कोलाप होयले अखोइना लेपदी यादे अखोइ वोट पीबदी याय भारत सरकार ना सी सेमग्रबरदी कंसर्टी निपान सिदगी राज्य सभा की मेंबर दी खनबियो हाइबसिदी यामना आरनेस अपील सिदी मियोबगी मिनुंगसी ह्यूमन बीइंग की खलिबे इथिल फाउनरिबा अखोई साबावा मसी यागनी
MP Demand Committee Sangsilapa Khongjang Singda Kaksing Bazar Business Welfare Association na General Strike ban nataba Democratic oiba Khongjang Singda mapung pana sawat kani hari. Hoji pawi marakta na tenba brema tang lobani se. Delicious cookies from Likla Bakery. Adum karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda tuina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lift staff syrup sizinnabiu adumgi awaba punamak koknabagi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinnaba yaraba lift staff capsule shu phangbigani lift staff syrup amadi lift staff capsule naragai laing babudi Narjinga de successful hobana hena fay. Papa, quick zone gidi tata disconnect di. Mambal cuma phone kuding jam mana yo cuma ngaroi pista salabrina na. Adu cuma takta superlink footing gi offer me amum piri sidi. Tas electric drum no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Break में तो तराना उचरे मकादा पाउसिंग Technopol District ki Relams area ki Khungilu Singh Singna Chief Minister Unaduna Lamdam Madugi Awada Pagi Matangda Memorandum Pisan Kre Tungda Manipur Press Club the Pangtokpa Paumi Singh Unabada Relam area ki Singsang Lakpa Pia Makuna Haikibada Chief Minister da Matam Kuina Mirai Bidur Laklaba Relam area ki Lambi Thong Semjin Binaba Ana Layang Amadi Mayam Singh Tambiki Lamda Mayok Nariba Kudong Sadab Singh Kohanaba Taksilongki Chief Minister ki Maikai Digi Kultara Nepal Asigi Awada Pa Yengsingani Haibagi Thajaba Piraki Haibaga Luinana Se Naduna Leriba Indo Myanmar Ngongkai ki border pillar Marigi Matang da Suwa Famka Fongdoroke Ichini na ucham singna suya interest logre haraga masi ekoi Manipur lam si inchiam su bai bi aroi habasi moina su haibirani maramadu na ikwali sarkar su matu athubu matam da ekoi dispute pillar sing se yengsin dire haraga ekoi hanagi ariba ekoi original habatare Manipur ki lamadu matu da bond to you Puksel Sarwahal Lamana Masala Kidraba Matung Maki Haksang Dr. Tamliba Mahiru Singh the Kanava Pinanaba Katok Lamba Asiba Haksang Ama Hospital the Kusina Kre Lake Kidraba Mio Edudi Infalis District Manung Senba Lariambam Awang Lekai Digi Angom Brazamandol Singha Apopa Lake Kidraba Angom Nupamasa Singani Lake Kidraba Brazamandol na Mahana Lake Kidraba Matungda Maki Haksang Rims Hospital gi Dr. Tambada Seasonanaba Mamang Sahi Me Thada Katok Lomki Mak ngase pung Taramatorom Tabda Maki Masagi Munda Lekidabani Masagi Sahi Humutara Taruk Shukre PWD da Road Mohori Oina Tabak Torme Maki Masanupi Mari Lehuri Imung Manung Pondropada Makoigi Ahal the Pamjaram Bamatungina Maki Haksang Hospital da Kusina Kibani Maki Wakal Soktok Seningaini Haiki Migini Haibada Ngapigani Magini Haibada Kana Lajadraba Anabama Jennings Medicine Water Langley Puksel Sarva Singna Anabagi Mating Pangbinaba ISTV ki Kutangda Afil Torli Hospital da Langduna Ladibi Catrium Bilasini Sahini Pumanga Mapurabagi Maming Lekidraba Catrium Ito Singzamai Wangma Mongkang Lambidagini Mark Livergi Anabama Aruba Pibum da Jenims Lakanari Mapu Lang Bada Mating Pangliba Lekai Asimaktagi Siogi Organization Secretary Su Oriba Yumnam Tes Kumana Fundropada Bilasini gi Sahi Taratareta Ngariba Nupamasa Ama Natana Mark ki Naknaba Marimata Amata Latre Mark Matam Sanamayum the Nadon Labadagi Lekagi Miam Mating Pang Ngarang Hospital Pukalakibani Ngasi Pawada Lupalising Taranitoirom Sading Tokre Lekagi Miam Jenims Authority the Mating Krapang Bina Bahizabusu Lekre Puksel Sarva Kana Gumbasingna Makilang with the Mating Pangbu Hiki. Nazare Matung Koi Suban Director and the Scansion Low Adana Sangure, Sung Mutunda Koi Director Mating Pang began a hybrid. Musin Natana Kogi, London Siki, Pujans or Wazin Sina, my Canada Bilasini, the Mota, Matim Pangview, Haduna Hajiri.
Central Water Commission की मखादा इम्फाल मयोलदा इसिंग फननबा मफौ दामदगी हौरगा सिंखै सिंग फावदा पाइप फुंबगी थबकता साउना सेंजा थुंजा सथबगी सिंगनबा लेरे हिराम असिदा चीफ मिनिस्टर ना मियंग संगबिनबा सोशलिस्ट स्टूडेंट्स यूनियंस ऑफ मणिपुर ना मेमोरेंडम पीदुना तक्सन खरहरी थबक से क्वालिटी कंट्रोल तौद्रे पाइप फुंबगी तौथफम थोपा अरुबदु तौद्रे मखा थंग सरुक्ता कांक्रीट थागदबनी हाइबगी वाफम लेरबसु थादने हेक्ट फुमजिले करिगुंबा क्वालिटी कंट्रोल तौदबसिना अकायतोय थोरलबदी इम्फालिस की मफम सिंह खुसेमगी इसिंग इसाव नंगबा याबगी अकिबा लेरे नमित हुमनेगी मनुंगदा हिरम असिदा येंगसिंदुना थबक ओइना पाइखत्रबदी यूनियन ना कनब थबक पाइखलगनी लोकताक सेंगबगी वाथोक सीबीआई दा सिना हन्नबगी खोंजंगसु मे कुंदगी संगसिनबा होरगनी हरि Council of Higher Secondary Education Manipur na नियम की वांग में मियोई कुंट्रा मापल थबक हापसिन खिबगी मतांगदा MSF ना सतनब यारोय मियाम खंगना सेंगदोक कदबनी हाइदुना खंगन खरबसु सेंगदोकपगी महुत्ता रेगुलर पोस्ट ओंथोक्तुना तोलोपीनब थौरांग तौरिबासिग मयावता अकनब खोंजंग संगसिलगनी हरि कैसाम थोंग टॉप लेवल लेबा लोफसिग ऑफिस ता पांगथोबा पावगी मेफम अमदा एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी एन जुगेश्वरना अरान मवोंगदा थबक लोबदा चेनबसिंग मसाना खंगना थबकतगी पोथा जगदबनी हरि चथरीबा अखोई हुरान नालागी चथरीबा सिम तौकरम चथरीनो हाइबसी अखोई अथु मतमदा लेबा मयाम खंगना सिंगदोपिरु अमदी मसा मसाना सिंगबा थबक थोरम मसे चथरमगिदमक्ता मसाना याजना सिदा चेनरीबा मियोय खुदिमक चेनरीबा मियोय खुदिमक मसागी मोरल ग्राउंड मसाना याजरगा मसा फम रिजाइन तौगदबनी कोसेमसिना सिगुम्बा महिरोय अफबा मयाम लमजिंग लमताकपीगिदबी मुहुत्ता अखोई सिगुम्बा हुरान नालागी थबक थोरम मयाम चथरमबासे अखोई मियाम तासिंगना नुआइजदे अखोई महिरोय खुनाई अमदी लेबाक मयामबु मिनम्बासे असिगुम्बा थबासे मतुंग थाना अमु हना तौबिगनो हाइबा वफम असि मणिपुर स्टूडेंट फेडरेशन की माइकैदगी थमजरे बुध पूर्णिमा की थौरम निगम थोंग सेरोम लेरक्ता लेबा यूथ वेलफेयर क्लब के कम्युनिटी हॉल दा मणिपुर बुद्धिस्ट एसोसिएशन सिननो पांगथोक्रे बुध पूर्णिमा की मतांगदा बैंस पाथो पाना हाइकिबदा धर्म हाइबसी असुम चटपा मीबु नुंगसिबा अरानबे तौदबा मीबु ngakpibaduni हाइखे नोंगसुप इम्फाल मेरा पाइबी अपुनबा लव की अनिसुबा मपो कुमनन थौरम उरिबोक्ता लेबा ख्वाई ब्रह्मपुर कम्युनिटी हॉल पांगथोक्रे धर्मदुदा फ्रीडम की एडिटर आरके रेनेन रिजेट अपुनबा लव की प्रेसिडेंट एल जैनेश्वरी अंकल की प्रेसिडेंट पी सखी देवी नुपी समाज के जनरल सेक्रेटरी के एस रमनी ऑल मणिपुर टर्मी सिंह में अपन लोग के प्रेसिडेंट एस मोमन जावना तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगलु सिंह के आसो आखी यूसीएम के जनरल सेक्रेटरी वाई के डिरेना एनएसएन आईएमएम दी भारत सरकार ना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स साइन तौनिबा असिदा करी यावरिबगे हाइबा खंगनदबा सिना मियामदा सिंगनबा पोहले मणिपुर मियाम पुन्ना मिकुप नाम सिंगना लेमिनसे हाइखे framework agreement cover what the university is no way but don't you know from the I point to a principal amaka United Committee Manipur की principal उनकी मकारा I point to चर्चन को थोपा I point to रायनल के कोई चर्चन दना I point कनाबु नियमकी कमोई शोकी ने करो कोई इलेक्शन दा पुरो चावत काय ही है I point to मणिपुर की नंबर की मणिपुर का पुरो चर्चन दो कई तो कोई United Committee Manipur का compromise हो गया ममांगी गवर्नमेंट ओजा सिंबु हंथब थाकता सिंथदुना एजुकेशन एस की डायरेक्टर मसुंग एडिशनल डायरेक्टर गे प्रोफेशनल ओइबा पोस्ट सिंबु एमसीएस कैडर ऑनथोक लंबदगी ओजा सिंग द अवाब का मायोकना ले हाइना ऑल मणिपुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी लेक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन फोंदोरले ऑफिशियल्स ओइबा थबक किदमा डायरेक्टरेट लाकपदा और अने क्या पीरे अनोबा गवर्नमेंट असिना असेंबा लोइसंग ओहेनबा होनरबसु फाइल का पंथदुना लेरे तोलोफ अमदी टोन बिल्सिंग थाजिन बमतमदा अपाम प्रोसेस तौदना लेरे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेक्शन असिना से लेते कंप्यूटर प्रिंटर की मुक लेनबा सेल लेते हाइदुना प्रोसेस अमता मसी लेंग्रे ओजा सिंगदगी से अमदी मुक लेनबा सेल तानबगी वानथोक करिनो अथुबा मतमदा डायरेक्टर ना मियंग संगफम थोई हायर सेकेंडरी लेक्चरर सिंग पीरबा ग्रेड पे से सानदब स्ट्रक्चर ने मसी खुदकता सेंदोकपिउ वाफम सिंग असि नुमित तरानी की मनुंगदा थबक ओइना पांगथोकत्रबदी हायर सेकेंडरी की ओजा सिंगना खोंजंग संगसिनबा सेम सारे हरि वाथो ओइदुना लेरबा बिरमंगन कॉलेज के गवर्नमेंट बॉडी सेम की वाफम असि ममांगदा सेम खब लेख्रे कोर्ट की केस लेदुना सनाहंदना लाकपनी अथवा मतमदा सनाहल्लु हाइना ममांगी गवर्निंग बॉडी अदुदा टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव ओइना सरुक याखिबा तखलमेम गंभीर कौवा मियोयमना मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा फोंदोक्रे माना मखा ताना हौजिक खोंजंग संगसिलिबा से
Mikhala duda Maithioruba Muikrana, Mairoi Insinduna, Satabani, Haina, Maral Susiki. Matau Manaba Robin and Lavana are over the principal Thai. Aduni Matanta, Thai Matunda, Asagi, Ota Maithioruba, Secretary, Contestant Oliver, and Boro, Amasung, member Oliver, and Bosan Anina. Illegal center of Secretary, Amasura, the booming in Bodagi, a quick was said, the people either at Hamdana, Umchonda Tami like the Gi, she elected Secretary Waliba, Quiggy, Hawam Navakumana, Water, case of a pipe direct, who will review what the anybody's Female health worker amasung nursing hena pungning thaugatnabagi thorang oina khangalaba nursing da akanaba khudong saba pinanaba thorang leire haina parliamentary secretary S Subhasendrona female health worker training school pangthokpa lamps lightings capping amadi or taking ge ceremony no phangdokre female health worker training school lamphelgi ahan basegi mairoi sing wasakpagi thormaduda Family Welfare Director K. Rajo, Jennings Nursing Superintendent Landhoni, Female Health Worker Training School Principal K. Sunitana Moribami Singwina Sarwaki, as Subhasendra Makatana Hakibada, Female Health Workers Singna Katopagaluna, Makoina Pangtu Libat Todang Masak Kanduna, Say Kudingi Kangalaba Nursing Amasung Health Workers Sing the Akanaba Kudong Sabapi Namugi Torang Lady Haiki. Best nursing the fighting Sahikuina Matu Kunjanga Nurse Reward Award Mamam the Pidam the Vadasu Padu Waradan Simisaki Consultant Magada I Sadi of Mugimana and Pidam Magadi Pidam Dragati Madu Hanaki 2017 Uragadi Mugi Reward Mana Pidam by Saitun Way Simis Doctory Saitun Nipsiri. Health ki Commissioner PK Singna Lusingba Health Department ki Mukok Tongba Officer Singna None PAC Khongsang Primary Health Subcenter CMO Office District Family Welfare Office ki Pibam Singh Yangsin Kre Dulai Longda Famung Yangkai Leba District Hospital ki Tabaksu Yangsin ki Hauzik Loisin Riba Saruk Singh Thamanga Pawi Manungda Loisin Nanaba Contractor da Kangan ki All Manipur Mentally Handicapped Person Welfare Organization na Nauria Pakang Lapa Kendrugi MLA as Subhasendra Opagi Thormama Mongsangi de Leba BP Paul's Mental Development Home da Pangthokre Thormaduda Organization ki President Pramod Shiza Imphal West ki Upa Adhyaksha TS Sursendra Mongsangi Gram Panchayat ki Pradhan S Prem Kumar Susurwaki Pramod Shizana Social Welfare na Mentally Retarded Singi Sahigi Lupa Sohum Pirambadu Maram Pidana Kakre BP Paul na Wana Mentally Retarded or Angang Singda Matunga Sunaba Mahi Pina Honorabasu Building Mansilakpa Yauna Awatpa Kayagi Kudongsa Mayokni Haiki MLA Subhasendra Local Area Development Fundagi School Si Sanganaba Sel Kara Khakpa Yauna Pangwa Mating Pangani Haiki All Manipur Fire Service Candidates and Guardians Association ge ngasi pangthokiba mifamna ngase hing nongai dagi pung ne punipal ge Manipur Pumba General Strike kauna ba warep lokre hari khongjang asida lining laisol mai ising analang thabak singdi komthokani hari Manipur Fire Service ke lising ani tara manga ge October 13 tagi interview pangthoktuna baiba bosi tawkraba singi fal haidu o haiduna association asina government ta taksin ki wafam thabak oina onthorok tabadagi khongjang asi sangsinaba waref lawni hari How's it? Amuka natin mabrematang lamunasi. Moredam tapu biyotiate. Rumdugini na talisi. Mo lagan. Ilora Hotel. Moreda lagedudi 3-star category. Reasonable oiba mamalda. Hongna. Wonderful bedrooms, world-class washrooms, international standard restaurant, attractive location. May ising awat pamta laitaba. Hello, Elora Hotel Moreni. Takpiyo. Jolip 100% natural syrup. Amasung capsule. Yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi
jolip syrup amasung capsule. Hello Doctor. ISTV na sagol sen kuding inumidang wairam pung taruk tap matam na sandok sa live calling program. Libatang taramatoy sagol sen numita Dr. L. Samorendo Singh, MBBS, PCCC, Clinical Diabetes kasi na guest doctor oy bigani. Topic na ising pukchat kilay na amasung masing laing high bus. Adom na call tawid ka na ba ikoy phone number 244-2336. Break mo na amo kusa na taranok sari makataba pausing. Ngarang numidang pung 32 minute ne pumangarom tabada lamdaybong Women's Welfare Association gi President Thongbam Latagi kawa lamdaybong da leiba yung gi get sakang daba sing na nongmai kapsin lamle motorcycle tongno lakpa sakang daba sing na nongmai du kapsin lamani hari thawdo dubu yaning daba phongdok tuna kawa lamdaybong Social Welfare Club amasung maira pabi sing na kawa kaithelda wakan mifam setakre thawdo sing matang da kupna thizin binaba police da wakat lagani Maira paibi sing na pamba mapam ahum da get panduna numidang pung 10 minute kuntra dagi arakpa gari sing sek toba mitop sang bating ba haina suwar lokre asigumba thong asimatung da amuhana tobi dana ba April su tawre Internal Life Source International na Grace Dental Clinics amadi Dento Smile Dental Clinic ka khusum na duna nomagi oiba lemna yalang bagi kem ama new second leiba baby second English school da pangthokre Dr. Ani yaw na pangthokiba camp aduda school gi mahiro yaw na mioi samarom sek tobu loina hidak langthak sing lemna pikhi Thasi Nepal gi ehingda Naharov Pangong da leiba Manipur Minorities gi Secretary Abdul Hakim yum da sagangda singna nomai kapsilam gi mayokta miamna wakan mi pam chathakre Young Star Sporting Union kaikhu gi President Yahya Khana thawdo si kanana karigi damakta torom lebano haibudu mari leina ba lob singna sengdok piru haikhe Apunba Ireipak Mahiroi Sinpang Love Amsna Hauzik Tabal Chongba Thingbi Khongjang Handok Tri Hari Kwagathila Leiba Love Asig Office the Pangthokpa Paugi Mifam Amada Advisor Longzam Abote Mitaina Oina Maming Lekaida Haukiba April Kuntra da Tabal Silbasing Ngasi Wakal Tamina Kre Bisnupur Ningthau Khong Amasung Kha Posong Bangi Tabal Sinkibasing Kovda Laktri Matam Chadana Tabal Chongbana Kunai da Akaiba Kya Piriba Si Khantamina Si Hari Kungi maruiba ahlaman sing sina laisabi masa natraga kairo lekai gi isalisi sing na thaban chongge haiba matamda matam sadragadi sen happy ba natraga moida cooperation pipi daga thaban chong gi thabak adu khudakta gi lepi wa haiba du AMC mai kai dagi thamjage Hoju makatana sanabu Paulo Minise Ngasigi sanawi pawda mamang thagi kunma thoidigi kungomdoi foba Gujarat ke Ahmedabad ta pangthokiba 33 suba India National Women's Bodybuilding Championship da silver medal lorkibi Imphal East ke Kalika dagi thangjam leimasanu ogbi thoromama Kalika Larambi Youth Club ta pangthokre Toromadu da Mahutki Parliamentary Secretary Nakpam Indrajit Club ki President T.S. Megasandra Bamon Kampu Zilla Parishad Member Golmai Kasung Nasu Surgake Thangjam leimana bodybuilding masanana malemgi thak phawa sanaduna lamdamasigi mingset purakna bahona khigani haiki Parliamentary Secretary Indrajitna lamdamasigi mingset purakle ba sanori singbu mahaki maikai digi angomo mateng pangduna yohat kani haiki All India Football Federation D license course Imphal da me tara taretagi kungama thoi phawa pangthokani torombadu khudong sadaba kharadagi yaithokle anoba tarik federation ga tanarga laukthokani haina amphagi serolamana khanglokle Lisingani tara taretagi tara Nepal season gi football sanori singi inter district transfer gi ahanba numita Imphal West Imphal East Bisnupur gi sanori kungamapalna amphada apply tor khari Lamlai Kendra Village Wise Men's Open 7 Asset Football Tournament Committee na Sinduna Eastern United Sporting Club Telo Playground Sathariba Taranthoi Suba Telo Joint Cooperative Farming Limited Trophy gi nasi sanaki ba ahanba match ta CSYUC Salona Neo Sanjan Bambo goal amasinor maitiba pikre anisuba match ki sanagadabada team MYCL Lemkhong Mapal laktabadagi Bolero Sectana wa overlokre CSYUC Salogi goal adu Gautam na sanki tournaments asigi hayang ahanba match oina ELC Nongada amadi YSWC
sabung khoka sanagani anisibo match da YMC Hararo amadi YDCL Pudong Mangwa sanagani. All Manipur Football Association ki miyang makada District Sports Association kaksing na sinduna mamang tagitang kuntra dagi tim taruk na saruk yaduna association na sige ground sa triba ahan ba KSA Second Visit Memorial DSA kaksing under 13 boys state level invitation football tournament ke ngasi ohum suba match ki sana ki bada KMSWC kerakna JA kaksing bo goal ohum amada maiki ba piduna ohum suba position ki mana lokre hozik makada bas sana ba ki pau boy ning topjong debi phongbigini Kripsa Naurem Thongna Nupi Masagi Amadi Impal East Club na Nupa Masagi Sahi Asida Ahanba Wina Pangthokliba Urza CAPF Under 19 Talent Hunt Football Tournament ki champion oikre. All India Police Sports Control Board ki miyang makhada IG Assam Rifle Sauna Shilaga Directorate of Youth Affairs and Sports Manipur Amadi All Manipur Football Association na technical support tawtuna thasi itang amadagi nupa gi team Nepal amadi nupi gi team Nepal na saru yaduna satarakiba sahi asida hanbo ina pangthokliba Urza CAPF Under 19 Talent Hunt Football Tournament ngasi loisin khre satarakiba tournament asigi ngasi Khumalampang Main Stadium da sanakiba nupi masagi aroiba match Kripsa Naurem Thongna Eastern Sporting Union Khaibu goal ahum sinoda maiti biduna tournament asigi champion oikhibani Kripsa Naurem Thonggi mai papagi goal singadu and Ratan Balana match ki humphum doi suba madi humpu taruk suba minita goal ani sanki atopa goal aduna S Ranjanana ahan bahaki ahap minute ahum da sanduna match asi mai pakhi match asida Kripsa Naurem Thonggi sanaroi and Ratan Balada match conduct tokiba center referee na unsporting behavior gidamak yellow card utki tournament asigi ngasi stadium asida sanakiba nupa masagi aroiba match ta Impal East Club na Thawal Club pu goal taruk ahum da maiti biduna champion oikhibani Impal East Club ki mai papugi goal singadu S Netrajit na match ki taramatui suba nifuma pal suba madi yakai tare suba minita goal ahum Ais Nauksana match ki marifu suba madi marifu hum dai suba minita goal ani sanki atopa goal aduna ti Ais Hembana match ki kuntha taruk suba minita sanduna match asi mai pakhibani match asi da maiti kiba Thawal Club ki goal ahum madu S Roger Ais Sitalamadi Y Gopina match ki mapal suba kun mapal suba madi marifu mapal suba minita goal amamam sanki match asida su Impal East Club ki sanaroi NG Peter Ais Silas amadi Thawal Club ki TI Suraj da match conduct tokiba center referee na unsporting behavior ki damak yellow card utki sathar ki tournament asigi Nupi Masagi best player of the tournament ki mana phangkiba Kripsa Naurem Thonggi sanaroi and Ratan Balada trophy amadi selgi mana piki tournament asigi Nupi Masagi winner oirba team Kripsa Naurem Thongda Manipur gi Sagnarabi International Football Sanaroi o Bemem gi mingda trophy ga loinana lupa lising yankai runners up takiba team Eastern Sporting Union Wankhai da trophy ga loinana lupa lising kunamadi ahum suba position takiba YWC Langthawal da trophy ga loinana lupa lising kun tharammapu singna khusinaki satharkiba tournament asigi Nupa Masagi best player of the tournament ki manana Thawal Club ki Y Gopina takre winner oiraba team Impal East Club ta Reneti gi mingda trophy ga loinana lupa lising yankai runners up takiba team Thawal Club ta trophy ga loinana lupa lising kun amadi ahum suba position takiba Impal West Club ta trophy ga loinana lupa lising kun tharammapu singna khusinaki satharki ba tournament asigi ngasi loisin bagi thoramda Minister TI Radhesyam Manipur Sarkar gi Youth Affairs and Sports Department ki Commissioner Ais Dilip amadi atai marui ba mioi kya su saruk yakhe Manipur Tennis Association gi miyang makhada Manipur Civil Service Tennis Association na sinduna ngasi dagi Lampenpat Officer Club Tennis Complex ta department tarung na saru yadu kunmanga suba Manipur Civil Service Tennis Tournament hokre ngasi ahubu numit ki sanakibada secretary na DRDA bu set ani amada maiti ba pikre singles ki sanakiba match ta DRDA gi WE boy amana secretariat ki onab gi sorbu set ani sino secretariat ki Y Azad Khana DRDA gi M Rigan bu set ani sino doubles ki sanakiba match ta secretariat ki T Pamayamadi Y Azad Khana DRDA gi WE boy amadi M Rigan gi jurabu set ani sino da maiti ba pikhe atopa match amada agriculture department na planning department bu set ani amada maiti ba pikre singles ki sanakiba match ta planning gi sarat na agriculture gi
Sasangar bu set ani sino agriculture gi tombana planning gi ranjit bu set ani sino amadi doubles ki sanakhiba match da agriculture department ki tomba amadi Sasankar gi jurana Sarat amadi ranjit ki jura bu set ani sino da maithiba pikhi Ahanba RKFD Shanghai Trophy Veteran Football Championship ki ngasi sanakhiba match da IEBFA Team A Salanthong amadi Tabaspa Tabungkhok mai pakre All Manipur United Veteran Football Association Mapal Kangjibung Sinduna Mamang Thagi Tang Kulumdoi degi team kun group mari thukna khaidokuna chathariba Ahanba RKFD Shanghai Trophy Veteran Football Championship ki ngasi Thambanu ground kaina da sanakhiba ahanba match da IEBFA Team A Salanthong na Laksa Sugnubu goal ama sinoda maiti pikre IEBFA Team A Salanthongi mai pakpagi goal adu RK Sanahalna match ki Nepal suba minute sankhi tournament asigi ani suba match ki sanakhibada Tabaspa Tabungkhokna IYMFA Yaripokpu goal ahum sinoda maiti pikre Tabaspa Tabungkhoki mai pakpagi goal ahum adu TS Krishna Tumbina match ki Nepal suba madi yankai manga suba minute goal ani sankhi atopa goal aduna en utamna match ki ahanba half ki ahap minute amada sankhi Thoramasida Minister T.I. Syam Kumar, United Committee Manipur gi President Johnson Elangbam, All Manipur United Veteran Football Association gi Vice President MD Abdul Kalam Azana Thoramapusing Oike. Sathariba tournament asigi hayin nungtilpung aniga minitra mga satpada Tabaspa Football Academy tabung khokta ahanba match oina Sirti Sandel amadi KAC Lambulenga sanagani anisuba match nungtilpung ahum makai tabada Pram Ya School amadi Basai Team A thangmibanga sanagani Yam paidi yam soye. Kitang paidi kitang soye tani. Thagasari boy hoji makatana ngasi nong migi oikiba ngasi ki pau lobise ngasi gi oikiba ngasi ki pau da ICAR lampel patgi prepa pau gi matung ina ngasi gi khwaidigi sakiba degree Celsius kuntra dasmik taru ingba degree Celsius taramapal dasmik ama nungsitta yawi ising manin gisang ayukta sada marpu mathoi nungtinda sada yangkai mathoi oiki ngasi nong sukide aroi beda muro pau singam kana Surasampur ki JC government ke yanaba pura kre tha se ki kunga manga phabu ki manungda laikhidra singi aroi ba mathu mangam pangthok lagane Singmi sa ke an Chief Minister and Biren ga unaduna tongan ba singi district singi award ba sing pukhat kre amadi sangadriba mapital dam gi mafam khana dei sing yure khunja sing kari thokadagi haina mi pai ba pokna hore Nasigiri ISTV na piso po matang slojere meng W sing aroy boy na krum jari.